Ассаламу алейкум. Кошкорлор сатылат. Жазгы кошкорлор 8-9 айлыктар. 8 баш. Линия Ландрас, Тимуровская линия. 8 баш. Круговой алам дегендерге 35 миңден. Вот первый, второй. Дарегибиз Карабалтада. Кызыккандар 0777 95 95 47 ошол номерге чалыңыздар. Баары семиз, широкий кошкорлор. Могу кичтеке кошкор да сатылат, 4 айлык. Хусейновская линия. Боло турган баасы 25 миң. Ушундай кошкорлор. Бойлору 85-90 тегереги. Жоон жолпусунан келген кошкорлор. Тукум калам дегендер чалгыла. Амин. Бир каякта ойнойт го бул.